Awuzake ngolesihlanu ke siyabingelelana ngobulawa kweqanda bakwethu kuyagodola nje kunzima nje sihleli lapha kwiofisini oProhlobo yale mbawula yenzele ngogogo wakhe uyayiwotha laphana ubonga nothi hayi umqanda ngujwayele ngeqanda namhla ngolesihlanu nje zithi 21 kaJuly ngo-2023 ke sokusele 1 month kuya kuma-elections eZimbabwe kuhlelwa ngisakhumbula siyalibingelela ke kunjena nje mphela evela kumzingaye Phiri umzingaye Phiri uthi bengisebenza mina eDunlop koBulawayo ngomnyaka 1994 ngizikolele imali yami kwabuye isikhathi esathiwa ngesebonus ichisa ngathatha ke imali ngahola ngakulabana ke ofeja ngumngane wami esithi ke uwinile izolo sahamba laphana ke kulobhengula street laphana hayi ngachaya kwaqala ngashanga abadla bajikela abantu bafuna Moses sihambeni umsakazi ngikwazi ukuhamba njani imali ngachanga thintitha imali yonke yebonus unabantwana bekhona ke ehleze lokutshini engimelele ukuthi baba namhlanje uhola ibonus ngazama uncinga amadoda ukuthi anike imali omunye wampromise ukuthi uzangigwaza ngangasela senti ke ngabona kunzima ke ikudlula kwami ngidlula ngaye emzilikazi ezikweni ngakho ara laphana ukuthi ngiyethengisa ke ibhatshi lami lezicathulo zami ezingangilazo ngoba ngikhaka ngela kudla unkosikazi wezathini ngithe sengithinzile kunjalo ke ngase ngibuyela ke sengihamba ngenyawo le bhatshi lingekho ngoba ngangikwazi ukuthi eshapini abathanda ke izinto ngakho ngase ngibuyela ngasagqokanga lutho ngafika endlini ngahle ngalanda umama unkosikazi wami ethi mbanjwe ngamatsotsi umama wakhala amhlola wathi kungcono ke sekamaphi abakubulalanga mngami kanti manje ngangidliswe ke ufeja kuthe kusaqala kwaminyaka ka1996 vele ngavela ngadla phansi ngabe ngapha eSouth Africa kodwa inkosikazi yagcina ngihlwane layo namaphi sekhulile seyindile ke chisa mina ngilapha ke eGoli imumzingaye Phiri ngasoze ngikhohlwe ke ilanga lelo ke ufeja ke angazi ukuthi kanje yini yamakhasi kuthi khona phana kulobhengula street lapho wadlala khona ngicela ke ingoma ikakhulu ethi Siponono eyithandwa unamaphi unamaphi yena wasuka wagcina indele enkayi waloba umuntu wenkosi angikwalo ukuthi ungaphi kuzibele namhlanje yimi ke umzingaye Phiri sport umzingaye Phiri ke uchale ke ingoma evela ke ku Siponono Sam Peacock Baba
ingoma vela-ke kuPeacock, ingoma ngisesiponono sami sasemthatha sitshale-ke mzingaye phiri. Lohlelo ngisakhumbula-ke ke la manje ngibambe-ke evela-ke Siphilisiwe Muthema. Kunjani Siphilisiwe? Mina-ke ngikhulele-ke ekhaya eMaphisa kusekhezi lapho. Kuthe kunjalo ngagcina ngiqeda-ke isikolo sami, ngagcina ngizovelelwa ngamqamba ibizo lakhe nasi nickname Mokondlovu. Wangithanda lo muntu, saphilisana kahle, wagcina sikumele-ke eSouth Africa. Kuthe khona phana-ke ezobuya omunye umnyaka esevela-ke eSouth Africa ngeNovember, ngivela-ke eNkunini ngihamba lo mntaka-anti uSonelane. Sithe sidlula-ke esifuleni laphana kwathutsha-ke omnye-ke ubaba wabe esigijimisa waxotshanisa mina ngongama-5 intambama sivela emfuleni. Ngawisa-ke umgqomolwana ngabaleka, wagcina ngibambile wangibhinya. Wasengirephile laphana ekusuma kwakhe ebaleka engichiya. Mina ngathatha izinto lezana umgqomo ngabuyela ekhaya. Ngase ngicabanga ukuthi kwakumhla ka-10 December umkami yabuya mhla ka-22 23 December size ekhaya eKhisimusi. Ngafika batshela ukuthi ngibaleke ngamchiya ubabalwana kodwa ngisemgqomo. Into eyenza msakazi ukuthi ngingakhuluma iqiniso ukuthi ngibanjiwe ngoba ngangihlala komamazala, njalo-ke babengasoze babhilive ukuthi ngibanjiwe impela ngoba lo wabalekayo wabuya wahamba wangakibo la waceba ukuthi sigijinyiswe ngumuntu. So ukuthi mina ngithi umbambile kwaba nzima. Ngahlala nginjalo-ke, wabuya umyeni wami angizange ngimtshele, ngayifihla le ndaba ngagcina ngaphakathi. Ngagcina-ke ngasenanzela ukuthi-ke ithe phela inyanga ngeqwa inyanga kuthiwana ngase ngisithwele. Ngazange bekwazi ukuthi kuyini ngoba kodwa umkami wayekhona okwe-2 weeks. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe nguye. Hhayi, wathaba kakhulu sengilesisu ngisithwele. Wasuka-ke wantshela ukuthi kumele ngibuye ngiyebelethela-ke eSouth Africa. Ngihamba ngahlala umkami sasihlala-ke endaweni okuthiwa kuseThembisa lapho ayehlala khona. Sahlala-ke ngihamba ngakhululeka ngabeletha umntwana waba khona. Manje nxa ngibona umntwana wami lokhu ekhula la ngizathisa, ngiyabona umntwana lo vele lo muntu engilaya suyo mntanakhe ngoba vele kabahambelani nje kancane. Uyakatsho-ke ukuthi kanti umntwana wendaba ongafani lami ngiqamba amanga ukuthi ufana lawa. Umntwana lo sekhulile kodwa kuyangihlupha lokho umntwana, isikhathi kuyakhala kakhulu, sengumuntu osekhulile kodwa njalo uvalo ukuthi ngathi baba sihambeni ku-DNA uzabuza ukuthi umntwana ngamithiswa ngubani. Yikho kwenzakalayo ngicabanga ukuthi lwana umuntu angirephayo ngiyubaba womntwana. Lapha khona uNkulunkulu wakhe ambusise into ayenzayo. Kodwa ngasenani sigcinile umntwana. Umkami yatshelwa ngabantu ukuthi kafani lo mntwana lo. Kodwa-ke mina yakhuluma ukuthi ufana-ke lo marimami, lo babami, labo bonke abantu bangakithi ngoba bangakibo bathi kafana nami. Akusenani sihlezi silapha-ke South Africa, umntwana usekhulile usekhaya thisa. Ngicela-ke ungitshele enye izingoma ezilandelayo. Wafihla kunje nxa wenze kubongane nokubongane uyabona ukuthi lokho asikukwami lokho kube ngumsindo onzima. Kungasenanza kutshayela-ke Siphilisiwe uthengwa kwaMthema. Ngicela ingoma enye ubonayo engangijabulisa, ama-house ngiyawathanda. Khona yini house? Bana kutshayele nale ngizayithanda.
Awuzake besitshaleke Siphelisiwe Muthema uthi ubona umntana ngani umgcinile ke asiyo wendoda angiqambanga ibizo uqongosela kakhulu ngeqamba ibizo lakhe lali ibizo lakho wathi libizo lomngani wakho lelo bhale ngalo yena mbale vela kujuluka Sibanda kunjani Dawuduna sayithola kwaSibanda zilutshwana zakoSibanda juluka Sibanda ngiyakubingelela mina ngapha ke ngase Durban thisa ngisuke ekhaya ngomnyaka 2006 ngazohlala ngapha ke Durban eZimbabwe la ngasozilikhohlo ngo-2004 lapho bengisebenza kuhle edolobheni la koBulawayo ngase ngicabanga ke kwenye supermarket enkulu ngacanga ukuthi senze kuganga ukubana ke sitshontshe ngoba impilo esiqala ukuwoma laphana ke ekhaya salungisa ukuthi ke sithi ke sitshontshelwe imali njengoba ngu-supervisor kule supermarket enkulu koBulawayo sesivala khona phana athuma kwabafana okubili kwabafana kwami nguThembelo Lokuthini kwase kongena kwasikhwathaza kwaphuma le mali yayithe xaxa laphana hayi ngathi basibophe babopha yonke indawo babopha ke staff sami nami bambopha baqasa ukuchaya benzani bangichaya bangikhahlela bangenzani baphuma ke le mali bahamba abanzima ke ngaba ngokugcina ukukhululwa hayi sakhululwa kunjana ngabe ngisiya reporter njengosupervisor maphosa search athi le into lengani inside job baze njani leminyango ukuthi liphuma ngalo ngina ngapha wahlala bathatha ama fingerprints basewadinga onye umfana sosiyatshontshelwa umuntu ifoni babe kukarabha kwabe kucina kuchaza ukuthi yiko ngempela kwatshontsha indawana enje bathe sekubophile wasokhuluma umuntu kwakuthunywe yimi ujuluka uSibanda bathi amapholisa bathi umazela nga wabe khuluma ke lo mfana ukuthi hayi ubuye endaweni enje wasitshela ukuthi uzasinika imali engaka imali sitshontshileyo siyibisele la babe nginikile imali yakhona ngasembaholisa sazi ngabotshwa laphana ke ngagcina ngiphiwe ibail after ukuthi ibail ngadla phasi ngikubuya kwami eSouth Africa ngisedebheni kwamanje ngazi icala lakhona ngiyakwazi ulokhu limelele ngenze njani mfoka Sibanda ngazama impilo wanga kwami angila ngathi ngehlukana laye okwamanje ngisandana lo mzulu wami la sihlalele lona ndipha lapha ke ekhaya ngicela ke ungitshale ke ezingoma hawu lo organize anti robot kunguwe nje dada lo uthangisethi ke ekhaya ngicela ke ungitshale izingoma ezilandelayo wona ukuthi lo mama khona ngale eSouth Africa uthe ingoma oyithandayo lana ingwane yePholisa ungayithola yini nazi ingwane yePholisa Ozondix Matumane ishapini yako aila sisazotshela amapholisa ifale Matumane ishapini yako aila sisazotshela amapholisa ifale
thina sijwayele komamkhiza lapho esiphiwa khona inkomisho yensisa. Thina sijwayele komamkhiza lapho esiphiwa khona inkomisho yensisa. Yensisa madoda ingwane yepolisa itholakele eshadini yakho senzowatshela akubophe ngoba umitshinsisa. Ingwane yepolisa itholakele eshadini yakho senzowatshela akubophe ngoba umitshinsisa. Polisa susathusela ngayo abantu eshadini, ishadini yakho ayikho emthethweni, amapolisa sibala. Uyidobile ingwane polisa susathusela ngayo abantu eshadini, ishadini yakho ayikho emthethweni, amapolisa sibala. Uyidobile ingwane polisa susathusela ngayo abantu eshadini, ishadini yakho ayikho emthethweni, amapolisa sibuka. Uyidobile ingwane polisa susathusela ngayo abantu eshadini, ishadini yakho ayikho emthethweni, amapolisa sibuka. Azokubopha ntombi endala ngazi umbethendeni. Ichabe sibona basenzela ke uPro yakwazi ujama ingoma engane zesikhala ngelezi udla phansi thaba thaba kumnandi kwamagama ingoma ke ehle phakathi ingwane ePaul sejale ke ujuluka umdaweni ngaSibanda hayi wazibamba inkunzi abafana bakhe obotshwa kwibheli umuntu wakhona wadla bayibayi okwamanje kukhona le ngase Durban eMzansi Africa uthile uthi ingwane oyithandayo ingwane yepolisa. Sikoluhle Ncube ngiyabingelela Sikoluhle uthi yena ngokumnyaka ka-2011 bengiseZimbabwe lapha lesikhathi ngabuyi lapha sengikhona mina ngibhala lapha ngise-Australia endaweni ke mnandi ke echisayo iweather yakhona iyafana lekhaya Melbourne lapha engihlala khona igenga ke isePerth ngale. Mina kwathi ke umnyaka 2011 bengile jaha lami umuntu wababa umntana wami onthandayo umagama ke uJohn Ndebele. Kwenzakala khona ilanga sihlakana ngasoswa ngasikhohlwa. Wabuya ke edakiwe ebusuku hayi wabuya wathi awudiniwe begijima ngezothi umuntu lo ungani ngalathanga lesimela isinuka. Hayi ngitheke ekuseni mvukana ngithatha impahla ukuthi ngiwatshe nithi ngiyathi esikhwameni umsakazi bahlala le used condom nelelotho phakathi egoqele ne-tissue. So disgusting into yakhona ngihamba ngafika ngamfuqela emlonyeni ngayo ngibuza ukuthi kuyilokho wabe ngitshela ukuthi ke lapha kuthi ukuthi bengama-demonstration ade bewenza into ephakathi asoma sperms. So bebesenza ukuthi i-condom efundisa abantu ukuthi isetshenziswa njani. Hayi walahla aphela indawo khona sazolindilana okwensuku ezithize sabuya saxoxa. Uyazi udriver lensiba zakhe kuthe futhi ngemva konyanga ezintathu wabuya edake kakhulu ngihambela umngane wakhe lwana kuthiwa uMike
babe sezibulema obunzima ngoba wayesala kodwa ngihambambi uma messages kwawungela lutho emafonini akhe kodwa ke kukhona ekwenza ngazi wayengicatshela njani wabuya kwelinye ilanga ke wafika ekuseni wakhulula ke impahla ngabo 4 ekuseni lapha wajikela impahla yakhe wabe uyelala ngithe ngiyathi msakazi ngabona ke epipini lakhe lokho egqoke ke ikhondom elokho eligqokile ngalo la idakwe njalo ukuthi kuyini khona kuyena wathina ukuthi kulanto abamthakathayo kulomuntu olifakileyo kakwazi ngathela ukuthi leli ebelisebenzile wayelichapha wathi wasukuma lapha ekwenza wagqoka wabuya endlini enjalo ngizazabona lapha ngizakufake ngamtshela ukuthi nyangaphi ngalungisa ke trip zami zophuma phakathi kwelizwe ngalungisa labangani wami anti wami ngapha eAustralia ngaphuma kanjalo ukwehlukana kwami la wasale khona ngale ke ayihlala khona ke inketha 7 so ngamchiya kubuya kwami lapha manje usese-England la ngezothosa wahambe eNgland eze caregiver yimi ke usuku lihle Ncube umntwana uyambona ngumalisi ngicela ngitshele ezinye izingoma ezilandelayo ayi John Ndebele hayi awubona ukuthi kwawenzakala lawe lokho hawu mdodi uthi kuchallenge izingoma ezilandelayo mana kuchayela ingoma into uyayithanda hayi kakhulu mana kuchayela uLucky Dube nalo ke othi yathanda ingoma zaLucky Dube uLucky Dube umthembo zithembayo wahloba kakhulu umoya blessed the hand that giveth Lucky Dube break vibes. I say what I go for each one of you. Who doesn't care about the poor people? What I go for each one of you. Who doesn't care about the helpless people? I say what I go for each one of you. Who doesn't care about the poor people? What I go for each one of you. Who doesn't care about the helpless people? We read in the Bible and understand what it says. It says, Blessed
got a question that I want to ask you, and I want you to answer me very honestly and positively. My question to you is, listen to this carefully, answer me very honestly. My question to you is, are you feeling happy when you see a black man suffering? I said, are you feeling happy when you see a black man suffering? I said, are you feeling happy when Are you feeling happy when you see a black man suffering? Are you feeling happy when you see a Zimbabwean suffering? Are you feeling happy when you see things so tough for everyone? Like Tube, Sikulihle Ncube, yena khona ngase Melbourne, Australia. Yebo sokuhlelo ke lapho kuthiwa ngisakhumbula. Sabonga Mthembu Sithemba Lucky Dube. Lapha what a talent. Bangazalwa phela ihlathela ingoma wabongani bonke. Kwakwaziwa ngabe leqanda, kungabe la lutho, kungazi ukuthi uzaba nomntwana. Lo mphethe ngumajwabu, kunjani majwabu? Majwabu uthi kunjani ke ngapha emsakazweni? Siyaphila thina majwabu. Mina sengibhala ngilapha nyawulalela kakhulu ngapha ngaseZambia. Bengisebenza ke mfowethu ke eVictoria Falls, konke kubuhle. eZimbabwe ke isazibambile. Ngasebenza ngihlala kwabane Chino Timba, ngicela sebenza ku Safari. Yonke into enhle. Into engitshela yona ukuthi ke ngisadrive la imoto Safari chisa ngaye ngabusa. Ngoba ujala ukuthi nxa kubuya even abelungu laba ke. Hayi ngangikhulisa benika ama tip abafazi laba vele ngizezesa Tando ngoba bengakhekile bengithanda okwamagama. Ngithe kunjalo ngise Folosi kwenzakala inkeme indaba kwabuya ke omunye umuntu ke ezongitshela ukuthi ke unkosikazi wami ujola lo manager wami. Ngacela ke ngiphuma ngilandela ngizama ukubona uhamba njani. Iqiniso lihle ngicabanga ukuthi awuzange kwenzakale kodwa enye inhliziyo yami ithi babe kwenza. Ngahlangana ke ngabathola bemile duzane nenye ihotela. Kodwa umama wayesecela ube thanyela lapha esasele kwenye ihotela elamalanga kodwa ngasembathiwa bebonke. Ngibuswa kwami ngicaphuka laphana ke sisa ke ngithatha ke inkalakatha ehloka shawundodwana ngamshawa ukhakhayela waphandle ngabaleka ngikuphuma kwami elizweni ngadingwa umuntu loke wagcina ke engofileyo ngabaleka ngazo zohlala ngapha ngaseZambia lathi izinhlezi lapha ke eZambia ngiyafisa ukuya ekhaya kodwa mbonani bazambamba ihlalele mfakathisa yimi ke umajwabu. Ngicela ungabale ikheli lami emoyeni le number zami lezi ngibhalile zona ngenzela wena ngawufuna ukuzibona kodwa ungazinikeza umuntu mfowethu. I trust you, a trusted person. Hayi vele kanginiki inamba yomuntu baba ngiyabonga kakhulu kodwa ke ukubulala umuntu lokho akwenzayo umfazi uthi akwazi ukuthi wayanga cela ke ungitshela ke ngezingoma ikakhulu lana ke uJerusalema. Ngiyayithanda ingoma le ngasindala ikhona sayithola la Mas KG hamba noMcebo Jerusalem. Jerusalema, ikhaya lami,
ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Aw Moskheji hamba noNgcebo ingoma yake yahluphayo azo wonke umhlaba yakhathaza lama China lama Japan yonke into ama-America yonke into sitshaleke umajwabu ngale wabulala umuntu wa eZambia hlelo okusakhumbula ke nazo ngiphethe lapha igama lami ngingutepza Zungu ngilapha eSouth Africa sengazinika ibizo lakho napha ke eMzansi mbona libizo elingcono kwasuka kwafika isikhathi lapho ngisebenze khona ke eManight Club kakhulu ngabona ukuthi hayi kule mali kakhulu ngapha kuthandaneni ngamanye ngamadoda oh Tepsa manje into engihluphayo ukuthi ke laba ngabananzela abaningi ngabona into emadodeni lapha lakho kunzima ukuthi bangishele into engayenzayo ngagcina ke vele mina chisa ubuhle ngimuhle shem antane vele wacanda nginkazana mina ke lo mngane wami ke ulungile samanage ukuthi siziyenze imakeover emnandi kakhulu sazibhica antuthi kubhica wena sesikhuma imakeup sasifaka imakeup yonke into shake lesikete esincane khona khana ukubona ke sihambe siyena tutshwala ngoba sokwazi ukuthi ke ngapha abantu ke amadoda kathanda imali so sajoyina nabonye uMsisi hayi kunathwa kwafika kwenye iclub level khona phana ngahlala kwaphana hayi kwakuyomnye ubhudi la inginga wangithanda lo muntu wahlala lami lapha wasithengela ke ama shorts waqala ukuthi ke
beloke ngigona ngoba ngangafuna ukuthi ngibanjwe ngapha emabeleni ngikwazi ukuthi ngisofty ngoba into engangiqhula phana wayezizulela sovele la indoda khona embambe nje entanyeni lapha ke angali sibili kwakuyibukhisana mchokocho ubusuku bonke. Wathi kunjalo ke uMntulwana ukhuluma ukuthi siyahamba selala sonke ake lapho esisaqasa ukuhela ukuthi umuntu lo uzabona udingini uzangibulala. Manje njana ke vele wayengigcinisa lezi mali zakhe ama-change wathi bamba ijacket lami le mali sangena emoteni yolungile safike apartment yabo kwafika uqasa kunatha kuthe kunjalo ngabona ngase ngidakele umsakazi ngigcina ngihlala kuhle afana ngase ngipasha kancane umngane wakho weqa wathi hey usisulo namasente wow ngazama ukuvala lapha wathi hey wena sisi wabiza ke ijakhalana wabona ukuthi mhlole ke lo muntu lo ubuntu nani ngibonile mina ehlezi lapha ibhele ukuthi wena masindi wangibamba lo muntu ngathaka ke chisa lapha basebengivula bangqinula bawonke ngini badoza konke amawigi la wathola hayi ngathaka kababa ngaze ngavukela esibhedlela ngahle ngagcina ngakhafulela phansi imuthebza zungu ngilapha eSouth Africa okwamanje ke ngalimala thisa angilamazinyo ngilokufakela ngoba abantu abaphosa bangibulala banjikela phandle ngicela ungitshele izingoma lesehlakalo wasenzakale ngomnyaka ka 2020 ngo-April kodwa hayi ngiyaphila okwasala ukuthi impilo yami yaphila uMakhele bamlimaza kakhulu ulungile senzithi nguMakhele bamlimaza kwamagama yena ke la bamhlola bathola ukuthi njalo babefuna ukusifaka itara ukuthi basichise kodwa umuntu wathi asibekeleni bahambe kodwa hayi salimala kakhulu kwakuzama impilo ungasoli mfokavodloza ungangithethisi futhi hayi ngikuthethisi choice yakho le yeah hey choqo kathi sigqoko madoda sizameni imali lapha sibona uhamba njani cela ke ungitshele izingoma okwelani ngajabulisa la hayi madoda hayi masibona ingoma yakho ekhethilela ukuthi ngiyayithola yini into enjani khona yini sayithola into enjani leyo into enjani lezi zinto ngaphansi lamabhora kwenzani ngoyelisi siyabonga
ngiyacela ufrustani umuntu enjani abantu bayafaya ngenxa yakho into enjani mani le Thebza, into enjani le ukuthi wena uyafuna amanye amadoda Thebza, into enjani ke manje leke wawuzamani wena straight weThebza, into enjani leyo ye Shaylethi kunjani Shaylethi ngoba Shaylethi phumba la Shaylethi ngiyawumelela ke hlala ke kuhlelo ke sisabe ngilapha koBulawayo mina ngomnyaka ka 2022 bekumnandi ngoDisemba ke ekhaya into khona into engayenzayo ngasuka hayi ngazidakela lami ke ema club lapha koBulawayo ngibhoda sosa inyama sikholisa labangani bami ekhaya komnandi into engayenzayo ngagcina ke ngilobaba lapha eSouth Africa ngagcina ke sengichitha sentana londoda lo ke uthiwa uNkomazana ekhaya iproblem ke sesidiscover ukuthi uNkomazana uyazana ke lo myeni wami into enhluphayo ukuthi ke uNkomazana uyabuya ezofikela endlini yethu bengakwazi ukuthi bazana ngilose ngitshela ukuthi kulo uNkomazana osekhaya next time uzafika umbona athala uvalo ukuthi mhlawumbe sekhona sekuzwile so uNkomazana uyabuya ngobhalela lento ke uyabuya ngoMay uthi iyadlula uyabuya ngoMay lapha ke ezela kodwa ngendlela engithanda ngayo uNkomazana ngisaphila njani lapha ekhaya into khona ngoba ngagcina ngicabanga ukuthi ke umngani wami ngoba ulilema usetshele ke umngami bafuna ukungitrapha ngagcina ke sengiyoconfessayo ngethisa ngase ngimlanda kuba ukuthi nize ngikhaya ngoDisemba kukhona waphambanisekayo ngangidakiwe kade ngiqale ke inyoka esemlenzini umuntu lo wapromise ukumbulala wachiye ngibophile wangitunya imbilazi kakhondo wangishaya wathi uyabuye ngilayitha ngomlilo ungitshaya nje chiye ngilimazile kangaka vele sengidabukile indlebe yonke into igazi egcwele phansi ukuthi amandla avela ngaphi angikwazi wasuke sithi siyadinga ke ipetrol ngoba ufuna ukungichisa ngaphapha ke ngoba ngingabana ngeke ngaqoleka ngagcina ngamanage ukuzikhipha ngaphuma wayichiyekile manje uyangakwazi ukuthi ke isivalo sangemuva ke siyaphuma emkulweni siyaphuma siyavuleka ngaphakathi so yena wayikhile kodwa mina ngavula iwentshi ngaphansi ngadoza lesi sangaphansi ngamanage ukuphuma ngaqhugezela ngabaleka ngangena komunye umuzi khonapha kwenye indlu into ezithathu suka kimi ngabatshela ubaba ngikhona wathi hlala phansi ngibona wama ke emgwaqweni wambona ke ethweleke isigubhu esiyangena ekhaya uthe kunjalo wambona futhi sephuma ethala zonke indawo egijima ngomgwaqo kuthi bana ke uNkulunkulu wangiseva ke Thisa mina ke uShaylethi lapha ambhalanga isibongo sami ngifuna ukuthi bayikwazi mina ngilalela ibizo kodwa elinye lami yilo nothi Shaylethi ngakho ke kunje sengasuka ke eJozi okwamanje sengihlala ngapha eGqeberha ePort Elizabeth ngisaba Thisa njalo uvalo uzangibulala lo baba angikwazi ngenzela ngangizama ukuthi ngimtshele iqiniso angixolile kodwa umuntu wenkosi kafuna ukuxola ngicela ke ungitshalenyize ingoma kuyandibazisa iFacebook page yakho ngilandela nsuku zonke ngoba ngilesizungu madoda uthi kuchayelekele into yakhe le wayiphawulela abanye le awanika into yomuntu into yakhe Charlotte into yakhe oza And I've been hoping that we'll be getting
phela kancane nje mnika into yakho mnika 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 phela kancane nje nika into yakho that ungangenzi nje that nika into yakho that ungangenzi nje that nika into yakho that ungangenzi nje that nika into yakho that ungangenzi nje. Now it's time. I'm gonna ask her if she'll tell me her name. And if she gives, then I'll ask her if she'll let me take her home. Oh yeah. Now I have a dream of loving that girl tonight. And I'll be smiling, 'cause I'm hoping that she'll let me take her home. Ow, yeah. Mnika into yakho, mnika phela kancane nje, 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 mnika Ngobela kuPet Shanke sithi ke umnikeza into yakhe umnikeza kanjena nje sichaleke uSharlette yoswanike into yakhe yona komunye umuntu ke kathi bazana nomngakhe kodwa bebengambambi wasephanika umama wathi ngcono into ngibuye come out clean wathatshela ubaba eqiniso ubaba athi hayi zoqeda umphefumulo ukuchisa uqeda la hayi kodwa hayi waphunyuka umuntu wenkosi wamane nje uzikhulula ebotshiyo uphuma kwakhe echaphansi eGqeberha Port Elizabeth yazi iGqeberha Port Elizabeth wecina thunjana namhlanje bona niko amasayini apha nombongane icina thunjana ethi Khumbu Mabaso Khumbu Mabaso kunjani Khumbu uthi wena Khumbu ubumuntu ophila kuhle ke eZimbabwe kulento zakho zonke into ke yakudanisayo ukuthi ke umama ngangumthethe uMagumbo enginkosikazi ke engimthanda uMagama mina ke bengikusenzakala isihlakalo bengile 38 uMagumbo ke le 30 sahlanyisana sazala komntwana oyedwa ke manje into angenza ngisuka nginike ke umngane wami angenzela ama Iran zami ngumnika imoto yami athole ke uMagumbo emhambisa ke ngane ethini hayi kanti laba bantu bagcina sebejola bathandana bobabili ngingaboni lutho ngambona nje abantu kungikhana kwabo ngoba umuntu engangimtrusta kakhulu lo ndoda engenzela into zami zonke zebusiness hayi ngathola kunjalo ngacabanga ukuthi kukhona khona ngcono ke ngithiye nxa kulo muntu owenza izinto ezingayisizo wahamba ke mina ebantwini chisa angiloyi kodwa ke ngambona kungabe kukhona khona ngoba ngandlo isibhiziness yami lokuya ke ezinyangeni asizwa umunye baba webhinga wantshela ukuthi hayi unkosikazi wakho ke kulo muntu athandana laye umuntu wakhona oclose khona umntwana wambuza ukuthi uyafuna yini bagadle ngathi hayi bagadle ngoba ngicane imibhula amanga hayi walungisela ngabeka kuhle kuhle yonke into ngalungisa kunye le moto le ngihamba nika yona unkosikazi msazi ka uhlalanga nje 1 hour ngapha namaphosithele ke endlini bathi ke unkosikazi wakho senze accident eScotland Road ehamba no driver wakho wayengitshela ukuthi akumelanga ngifike khona ngokusheshsha ngatomatoma ngisekhaya ngoba wothu abalimele kakhulu ngahlala ngicina ngifonela iUBH uthi angize esibhedlela masiyane ngikuyafika kwami laphana ke esibhedlela abambizela ke kwenye indlu encane basebentshela ukuthi sorry uMrs Naseko Mrs Mabaso sehambile uMagumbo lo driver ke bonke bashonele fika ngesibhedlela saze ngadabuka kakhulu ngoba ngabona ukuthi into lengangikelile kwahle kwanzimela ukuhlala ke ekhaya ikuphuma kwami ngizohlala ngapha
le-South Africa sengathatha ngithe ngikutshele phathekele kancane ngosuku lwami ngasoze ngafanga lokukhohlwa kunjenjena kodwa Chisale ngangisola wena ungathini-ke umuntu ekugangela nomfazi wakho umuntu-ke omthembileyo so-ke abantu abakwazi ukuthi kwenzakalani wena ungesibili ukutshela ngatshela lo malumami lawe nobabili lawe usutshela umhlaba wonke ngicela-ke ungitshele kenye izingoma asazi angeke ngijalo angazi kuloya buthakade ungasatshintshi uyachiya man uchiye nje kuhambe kumuntu nxa uvele kugangela uchiye nxa bonke kaziphathanga lo muntu chiya otshayeleke ingoma lana ethi inkosi wayichaya amavilini adleleyo nansi ingoma yakhona evela Silindile Khumbu Mabaso siyabonga kakhulu ukhona ngale-ke ngase-South Africa uhlelo ngisakhumbula silivala lapha namhlanje ngithanda ukubonga-ke ubongane osibanda siyabonga kakhulu sima lapha till next time good people sibonga be-CNC esazela kwamnandi phosela lakho nxa ufuna-ke imitshato ufuna-ke amaphathi kumbe-ke church services kumbe any gathering iZoom sayibhima live lapha izimfa still ngokushesha CNC live session khala kwapana uFacebook ubhalele bye bye. Come
Welcome to Footron Africa, your getaway to cheap, quick, and safe rides with vetted and experienced drivers. Planning on going somewhere? Just download the Footron app for Android from the Google Play Store or the iOS from the Apple App Store. Register and request your rides. Follow us on Facebook and Instagram by choosing your country page, whether it's Footron Africa Botswana, Footron Africa South Africa, Footron Africa Namibia, Footron Africa Zambia, or Footron Africa Zimbabwe, to receive service updates and promotions. Do you own a car? Do you want to make extra money? Do you want to be your own boss? Do you want to work when you want to? Why don't you join the Footron Driver Program? We are recruiting drivers across major cities. Download the Footron Driver app for Android from the Google Play Store or for iOS from the Apple App Store and register. Follow us on Facebook and Instagram by choosing your country page, Footron Africa Botswana, Footron Africa South Africa, Footron Africa Namibia, Footron Africa Zambia, or Footron Africa Zimbabwe to view the driver requirements for registration. Registration is free of charge. Download the app and request your ride, or join the Footron Driver Program and start earning money. Footron Africa. Request, ride, and connect.